mimi nilikuwa nataka nije huko wanilete, mimi zangu naumwa nishazidiwa, lakini mimi ningeenda kumua, si wanilete hivi, niko zangu nje, mimi natembea tembea, wanilete mimi nije kufia huko, mimi nije kufia huko kabisa. Hivi nishakuwa na hali mbaya, hali yangu haitaki kubadilika. Kwa nini? Mimi nataka sasa wanilete huko, mimi nifie huko, mimi ningali zangu na akili, sio kusema eti nachanganyikiwa akili ya kusema mbona niko nayo. Kwa sababu gani wataki kunileta? Wanilete mimi nije nifie huko. Best banange mujye baleko ba members obero manyi ono omukyala ngo mumanyi banange ndi waneeno ku makya abadde ayitawo waneeno, nange nembera Good Samaritan ne muyambako bambi akola muno mu Oman, nange mbadde simumanyi naye avudde eri gy'akola ali kubona abonera ku neeno obadde akola tebamuwa ssimu bamuuma essimu tamanyi waali. Banange obiro oli mu WhatsApp group ng'oli ku Facebook okwo ng'ovira mu nsi gye bayita Burundi, nze nange simanyi byali kuŋŋamba, nampadde namba yeewaabwe nembasindikira message right now sinaako sente za data. Ne banange members, if you come from Burundi naye ng'oli ku WhatsApp group eyo, muyambe ono omukyala, muyambe ono omukyala bannange, mukyala mukulu ndowooza mumulaba, you look this way, ndowooza mukyala mukulu mumulaba bannange. Help if you know her, if you know her.